na Serevou and VTFM with Bounty Strong. Ibina nanda parokaramu na mbongi ibina ni kwa na may durma talatini ko na bukunin nanda Serevou kay Paradise Beverages with Bounty Strong. O ni Sema may kina natura na marama na mbongi ibina ni kwa na bukunin nanda yawa ndaw talitaki pagalebu veira na ndon bibo marotaki tu na nanda bunwa. Memboleta tunga nanda parokaramu ngo. O bambura tumatuskai ni bekem ni talan na itokani ni sangay ando batal tonga may na washing ngo na binango. Pamimbito ko ribe kemni na sangay Sema chuko may ngori na itokani nga ni benga rabingo makrasiksaka. Wakina be kemni talan nando batal tonga may ngori and Facebook page live gori ni VTFM and mbongi dinda ye. Wabina check na nakambani ngo na Paradise Beverages with Bounty Strong and buno na bito ko ni chuko weekend and mbongi binaka ni kuwa. Oba mbulo toka ni gori yese fongolea ni mbulo binaka meni maniki na nanda toka ngori misakoda isa ndro mbulo binaka hei ramkoi oba mota ni nasanga ni yali rawa na bugu ni tatau sa totona garote ni bikem raw na munro ngoli tu gori oba ni binaka tal tungani kit salom te ni bikem ni
na buni garabita vi mai sana gori wembene ken na nimite na bubale ratu eni ngwenanda lo salini korlal limbule binaka mai korta sere nga gori dumbule binaka bakir be vili kem kamida isabanu ni binaka taltunga ni Sicilia France dumbule binaka en lomani minibus gor na LM203 wani ni binaka taltunga ni wana ken reba en buni na Sema taltunga mai en mbongi dindai na ken marute kitunga na buni biballe di berlin bunwa en mbongi bina nikua nonda Serevou uba rogoca toka na sere ngo samba tiku bina kasaranga naganga ni sere ka bunga sara tiku na video sa tiku bulu tiku mai ngo membole tira sa tsunga ni toka ni nonda sa Sema tira kinanganga ni sere ngo kara okata nonda sere uba bidumina chiki na bi Matthew saluda ki ertono weka kata bure ndelai ni nukubula na buri kena tuwani matau nangangani sere arolai thonga bataki na kena na rorongo ni sere se na melody ni sere na bukatangi nge mai bostar batalani na ndoni katakatoni ira na sound engineer kongelai bokabune kena menduana sere binaka enda mai rongo datiko ena mbongi nanua bonga boto itali weekenda ena mbongi binaka nikua isa na rongo da mandai na sere ngo bombota ni bunga tala weekenda enda sana kaitsu ngo na kiangu sere ba mbulo tsinga ni bi eminoni bono nganga na musema taltonga mai ena mbongi bina nikua mai na meka en buno ni politiki ngo ngor me buni mbua kena go menomuni Indo sana na mitalo tungani kina lamani ven ni FNU ngori na staff nga ni FNU na maka campus do siya matalo tunga mai en nambongi binagani kuwa na bukuni lamani ven ngori ni FNU ni ngolongol lesu kinandi o tunga mai na FNU graduation ni suba o misiba sema da dhula baka kina o Mr. Toua o Master Chone baka kina o Miss Racheli Misu o Miss Melvin baka kina Mr. Philly ki Miss Fifita ana mundon reba nga o mea mbula bina mea bana ni bina tili bigo no buli balezi na mbongi bina nikua we na mitinga ni na mbongi ni da verne isi vimbete ndo sana ni mitinga ni boka bimbi na mbongi bina nikua bombota ni ndo na ukata talango menna mundo sera ikena ngo menna muni ngona VTFM kemidanga ndo kachi Why ni no karamata
Ya wambola tsuga ni beke mnike na Sema taka mengori na mbongi binani kuwa manani vedena ni mbole binaka wa mbola taltoka ni beke mnduni lalangori. Isa wanu ni binata taltoka ni manani na mbongi binani kuwa tinai tui John ni mbole binaka mena ni mengani bubal na rabato makoi kalo kresene koni si ambaki ni mbole binaka turana ita wanu ni binata taltoka ni beke mni aliti Sema nakandabo ni mbole binaka mai Nelson mai New Zealand sabanu ni binata taltoka ni beke mni na mbongi ni kuwa lili mbuli rua ni mbole binaka me na ni mengani kile veni na ya uboli la imwadhi sombo lili so ni valu tukana mas mbole binaka wanu ni binata taltoka ni bakina be meli na huku unabuto ni andra binaka matagali Francis Angoli mbole binaka tau wanu ni binata taltoka ni beke mni na mbongi ni kuwa with Bounty Strong. Ya mebonga bauta ki chubeke na nanda Serevou na mbongi binani ko bauta ni bunga sarveira na lautira na ngonongo na tibu voqavoutaki toka na utonra na bunga ni Serevou meboro te ki toka bekenda na mbongi binani ko inda babu na kina company na Paradise Beverages en bunga na bito ko ni chuko na wasini ngonongo mebata ki leitalkina na talendi etiko beira na nanda dauni budu membola te te kena boro te ki mena be sereso menda ba marau te ki tukina na leni bonua bukan be sere ndo mbuli mai lauti kenda baka ndondonu sarnga kando kauto sarnga bayawa na nonda baka na nanu o bambola tsuga ni be kemo ndone tokani ni mak ndo mbula binaka na Sema tsuga mengori mai na mbamba de baka ba vale lebu we ata makasani ta ba ke no ipenina o matai o John isando mbula binaka abe na ni tsuga ni ngori kin mbamba de baka ba mai vale lebu isando mbula binaka kuturanga na ita kena go mena moni naita sa naitanga ya obambola talchuga ningori Francis ngoli sambole binaka tau mbole binaka Pambola taltoka bi tamai Jaden tiko lebu ndo mula Sema tsume me Wellington mani sulandi tamai Jaden tiko lebu ke Juju Jaden mbola binaka tinai tui John ni mbola binaka isabani ni binata taltoka yani lichiana kolini tonga abani ni binata me napola umburata memburata bai bengur aisa ke singarara ma mbola binaka Faith tawake ba mbole binaka naita. Anaita talago. Do mbole binaka megane kina bwana timini angele na Water Authority hartau osenga isuka chukongo Nani seselina ni mbole binaka mene berto mai vale bombinga veka avili se kai vili keneta lolo motonga ni bombimbi isa lolo motonga ni bombimbi veka mnia na mbogi ni kwa nanse wanu ni na ayawa wakina bikavi nga tamai lemba taboni mbole binaka tau mai Holy Cross Church compound nguna ni bital talagor be rabulagi mai ni Sulande ayawa chalesi na karawa mbole binaka bara kati gai Sema to yani wambola taltoka ni be chalesi na karawan do sarani michuga ni na wengara bituga ni tamba taka ni bibondo taki gor memba and staff ke vengori ni correction center gor memba whatever together na staff ni mba correction center kor o waibo na itasiru wale ke ni botuanga no naksinga be na ni michuma na bogi ni kwa Obambola tatwani gori be sibo labo ni mbole binaka me Sema tsuga me mai nuka lofa ke na weka mani watiso ni sebutia isa mertonga na mituga ni kin na referees or to boy tabi tuga na ngito singatolu ni mataka te bukina na namalata sevens ke kemon rotalanga na buku ngito na singa ni mataka nuala mai tonga na mbole binaka John Kumare mbole binaka bai said hi Hey, John Kumar, yeah, love from Baraveli, love from BTFM too, na balebu.
So ni mats bule binaka may noda isa. Doon bule binaka may pertania ba ni binataltungani isa. Maro ito ng bula ba ni binataltungani na sigisudo may sana gore. So ni balo tukana isa doon bule binaka matagali. John Kumar, I like love Radio VTFM. Nabale mo John Kumar, kadi nga lewan ni bule binaka. Mengene ni mengani kina bertu cuk may bale inandele itabu inabubale na mbelanga. Arto video call cunga maingo nana Benji Benny Jim Luisa Kini na lai makita kei lewai ngai nawai nandi mai vei porro kei kata ndo boleh binaka. Laisan daun ndo boleh binaka tau mai na solo mai mbua au cunga nandalo Wakina vei John Kumar sabina bale bu Jerry Kaya sa chukui suba, ngay inbox mo namay. Jari rasalasia kaya ko sa chukui suba, ngay inbox mo namay. Loma randi ni bau isa ba ni nato ni berto ng wala may kilambasa ni mataka. Kaya na tay na mi kaya norma tu bale, don boleh binaka. Paulambe ang boleh binaka, may siya nga wala ni natal tungani esa tusaki boleh binaka tau. Wala ni binato ni beke ni ratumos don boleh binaka isa. Malaka na malay. Van daw meke nimbole binaka barang cengay ni gor may suko ne balo road. Samay nang buhay sa ano ni binatal tungay laisan daw. Sa nanimikim do sarang may bal. Nabale mo taw na siya matsukumay. Baki na biwang kay tinay bis do bole binaka so siya gor na durtang gori. Pal ba ko rong gori may nanukuloa. May badi tege tunga sereana andin dabe nona samay tora na ilulu ni matangali nawanga bakaray ndo bule binaka. Wana nakamida nambegan ndo bule binaka men virle ni korongori nabunibi na kortumbu may ra sekanang labikin na rona baba bi bundi tiko ngangori simla Dhobuli Street gori wana nakamida nambenga kay sera nga kikida binanimitiga ni gonongone may na omba na bitilebu be Oza dholaya wa ndo bule binaka. So sera ini man bule binaka kemni tamay chusa baleti dem bule binaka. Sala matele be kem do babitamani. Nem gara abatu ni bule binaka ayandra. Wake be make aba sokoi ni bule binaka bani ni binatal tungai ni may ubuni bisabu lobo ni obalau. Sema chunga may atofoa may tongai. Nabale make tai text don boleh binaka men ni mengaliki na gori weir na dorbo ke de imbukuya mayamba esa tusaki don boleh binana sosya kona pader tanga gori na korola waki wote nga be bono salele wa mimbi nga be tamale ramulo ngonga esa tusaki tarachiani lutu na singa arna na matakali men ni mengaliki na gori berto na boys o Simoni Sema chunga ni Australia may be bunin rala boy don boleh binaka ya wani may ngeringer na muna binaka may namuran na dawanuay. Wani ni binate di weekend na nambong ini kuwa. Ya may dapat ang toy kaya na parokaramu ko ni Rongo Serevou kay Paradise Beverages Tribe ni Luki na kaya ngay so mamay na bota taro sa mito kayo ni Gori nambong ibina ni kuwa. So they na lulu ni si dapat tumebe na lulu ni matasere ngo na way katakata bure endela ni nukubula. Nga dumati ko mataka singa no tule busara ni kadi bagi kina ngode samay non nanganga sabari ni binate ni weekend marri chuko nambula na mbogo binani kuwa sabari ni binate ni na bugoni nanda pa na matal tu na bugoni ngarabi tabi na singa ni mataka makras ka